Newarship High School hi kan sarkar hian dinhmun thazoka kan sarkar hian Newarship High School hi dinhmun thazoka thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chi bai ka buk chawa du sang sang ber ka hlan bok chawani ole august ni som pathum sang ni som ni paru kan lo chuang kai le ta der maya tun trum chu the Mizoram Education lump sum grant for general maintenance of private school rules sang ni som ni paru bi chian na kan yanga rules ania wangin dan chu dan ania dan bo pela chet kha thiang lo shimani tinaya kha kheta ila thaume ole the Mizoram Education lump sum grant aid for general maintenance of private school rules sang ni som ni paru ka hian hemi chung changa hian tun din hmuna ZPM sarkar soi chiat man rulian ber te jinga man me kania alo vi vai do po an omani mai theye tin alo lom pol te po an omin karing ZPM sarkar hi ka fakder lam ani lawa tin fakder po hi ka tum lawa ka cha kheklo ti kha mino hriat sakta ula amero chu an fel tuk ti lai hi ka soi ve du chu anita tin ferlo taka thil ti hian mi puite a ngong ani na jele apoi zia kan hre chho chan thei shim hi thilomom tak ani rolin awm zia dik taka chuan fer taka min thilati tlat si chuan thil fer lo kha alo lang thei ta thina ni ber mai a chan lewang kan soin kan chiar thazelanga neutral taka lo ngai tha theu turin kangen bok cheu ani e ole ilo ngai thang u Tunlai Mizoram government aided high school teachers association migata in the Mizoram Education lump sum grant aid for general maintenance of private school rules sang ni som ni paruk andulo wanga malak na an nei hian social media lama chuan ngai dan phir asim na sa hle ti asiata chen khatin om anti pui hle lain chen khatero chuan adok school ziti 2 lak ani dan chiang kuang lo anron tar lang ve boka adok school ziti 2 jinga mithiam tak tak fair taka lak chu om ve bok ma se political party shwai tu le official lian chung te soitur an tam hlea thudik po ani chiang mai sarkar ma sain DPNAR law department le finance department shet pui mi lo le kaltang mi lovin school za somriat provincialize na alo kalpui thor mai khan har sanalian tak ati chuaba ka kum sang hi somni pathum kum top in khan lo om turatana tlin tum ngor na akok tia chiang hle dan lawa thil kalpui ani wangin mitam tak an beton pha apoi zota ani atiani the Mizoram Education lump sum grant aid for general maintenance of private school rules sang ni somni parukhi ibi chiang te ang atita pakhatna GIA rules kalmang then khat atia ena category sanga school board emo khotlangin sum andon turza chu tebulami ang hi ani atia bina heng chanpuina grant don turte hi khotlangin school board andong zelanga zirti tu zong lo atan an grandon za som ruka tanga za som ko an mang turania abak za somemo za som li ero chu school sakchatna nan mang theyang tu na tanga mang thei tur chu special category pani te ania special category pakhat school te ero chuan zirti tu bang thmo pension anomin ata tolin andong chan thei chawang atia sina thok tu thar lak an ni vele sarkarin school board nena grant poisa apechananga GIA rules thar en hian S1 category school te chuan cheng noi som pani changa cheng noi som tum panga singli za somli of grant chu kumtin school siam thatna nan mang theidon sarkar nena har sataka school sak thatna dil ngai to lovin sum thanem tak an mang thei to tur hi an lom puyom tak zet ani atiani dina adok school zinga hian school plus seto zirlai po nei fum fellow building taknial po nei tolote anom thin in asiata rules thar hian school thate chawin GIA andon theina tur aron ruam manta special category 1 atangin lump sum aided school category pathum thlengin atlak theibaka sarkar puina po dong theilo hial turin danjam anita hei hian zirti tu chu thatha lawa chanla chunjom zel tura afrikaring tat ani hethil hi adok high school le middle school ommek te jinga hian hlau an tam hlea lo ni to lak lo wanga in thada arem lo wangin an chang ve mai tura kangai ati mia maile
poi em chin chu zirtir tu in thada anom china lo ero andu vele thosia zirtir tu pakhat in thadan hian no pangte ara thalo tak a chhuat thei ti hi kan hrevek ome chu wangin tu na tang chuan lo in thada lo ve mai ro se a thok tha pe lo ni chuan schoolin na tura bang mai sila midang thatak tak thok chak an tam ti hi I re thar chauh thiang ole ngai thla chung zom zelang ina GIA rules thar hian school board ati thu ema anni hian zirtir tu tharte an la in hloa po an thu ber to zirtir tu te en kol na kong ale discipline ken kona khotlang an thu le zol to ang hei takhi ZPM sarkar hian a mu chiang lea adok school zirtir tu te ro chuan an du tlat lo school management board noya om du lo na hi khotlang mi pui ai ote zalo na ani hial zok lo mo aron tiani f na tuna special category 1 na da tak ama adok school te hi kumnga chung an dinhmun ngai chan ani dona hemi hnuwa hian an dinhmun ataniam ani chuan special category 2 an tla thadon hei po hi zirtir tu zel thel te tan chuan order halna thamle kong hial po zona tham ani atiani awa han traem mak vedeu mai chu thil tha zok hi kan do tlatem o ti hi ngai to chian a thamange sarkar hian adu ber chu zirtir tu zel thel in ni lote in thada mi alwa na tok turin adu cheu ani ber mai ome jina adok school thok mek te hian ama allowance chanve full basic pay plus half allowance unlock thin kha special category 1 noya chuan la to lovin sarkar zirtir tu ngetin unlock zat ang chia full basic pay plus full allowance an la to don max an zoma wangin medical reimbursement po anti theile ngal pension an nei lo chau ani hei ero an ril ru tin tu le an thiante provincialize an phalo na lian tak anita sarkar point han be sak hlek theisela an lung oi thei main kering tlat atiani ole tu pui chen ni na kan chuang kai le ta tu pui chen ni na chuan adok school te hi dinhmun hniama da an ni lowa zirtir tu te hian dinhmun sang jok an be sei an mulo jok ani em ti zona lo piang ta Mizorama school om te hi sarkar grant in aid deficit le private angin lo chen sang ta ila school dinhmun hniam ber chu sarkar school te an ni class 10 le class 12 result an hniam ber azia provincial school te hi dinhmun hniam bera an chukthla tina ani jok mayem tuna hi chuan khotlang zirtir tu tele zirlai ten sum tho khomin school anen kol chok ania education minister nge ina soyang khan sarkar school om sa jani chuang sak that ngai anom mek lain school building thar sakna tur om thut theya ngai hi a fulo mai thei building sak thatur list of ber changin an chandona rei tak an nga ngayang chuai chuan tuna GIA rules thar manga zirtir tu lobaka school sak that theina om hi antan a thajokin karing adik tak chuan dinhmun hniama om chu school milowin rules thar manga zirtir tu lak thar te chau anni zirtir tu om mek te phei chuan hlo sang jok sarkar zirtir tu hlo ang chia an hlo to dona dinhmun hniama an tla lo chuan karing hei ero kan hria thiam pui tak zet adok school zirtir tu te hian sarkar na thoknia ol samjoka loan hanla kemo damlo na wanga senso han bil theibaka pension nei chu andu em dona pek anoni to laksak anni hi chu aril runa thak ngotang pathumna provincialization hi ati thei tolowem ti zona lom leta ZPM sarkar hian provincialization rules an paina notification emo rules an siam kala mulowa ala ping lo chu ani phot maya maniloka education minister in dudarshan lama an komna khan provincialization hi kanlati toplo ati khan makkalo ti deu boka kahan bi chiang dewa kumsang hi somni pathum khan school big provincialization kha article za samruk pani of the Indian Constitution executive power of the state mangin antimaya adok school rules sangkas ko sum ko pasaria hian adok school te hi an provincialize big ang tina ommi alwa chutiang bokin GIA rules sang hi somni paruka alang chuang big lo migata lamin provincialization a phuivek anga an so hi chu dan an hriat lo wangania dan shemi alwa GIA rules thara hian provincialization da tel anitalo anti chiam hi chu afu chialo thei ZPM hian andu phot chuan article za samruk pani of the Indian Constitution executive power of the state mangin provincialization hi ankal pui theile thawang atia palina
khotlang tan school an dina har satna an nei na sa sot don nge an ol sam pha don aron tileta ngai thang the Mizoram Education lump sum granting aid for general maintenance for private school rules sang ni samni paruk khanjir chian hi chuan the Mizoram Education lump sum grants in aid for general maintenance of private school rules sang ni samni paruk khanjir chian hi chuan khotlang tan an school and call ol sampha satin karinga a that zona turte atia ena zirtir tu an ban thiamo an pensionin an mamo tak zirtir tu thar an lawat theidona tuna thingtlang sarkar high school tam tak dinhmun en hian provincial high school te ero chuan a thla emo kumtel an nga angai mai thei atiani khamichin kha en bik ania bina kankal chun som le ang bina adok school noya chuan khotlangin chanpuina an don chu zirtir tu hlo ani maya chupo zirtir tu mi mala kauna lutin sikul sakna tan achuak mo hle tuna chuan khotlang zokin poisa an donganga za som rukatanga za som kwa hlowa mangma se za ze la som atanga za ze la som li mangin sikul an sa thei special category 1 higher secondary school page 1 kum khata cheng noi som thung panga singli an mang theidona kum tina man turan nei chuan sikul building thatak tak an tuak chuak thenge yang hetiang za thi provincial high school te hian sarkar atangin an hukum tin don mi alo hei hi mikata te hian an soingai mi alo kati lelam chau se hi afulawa school siam na tur hi hlo chau ani lo boka school management board te po hian an shemia lo ni hia ling ka sia atia thane mangai hle mai sina category sang sang changa kai san le tlak hniam a theito wangin zirtir tu te po an chang sat dona zirtir tu an chan phot chuan zirnain a that pha dona chu chuan khotlang zirna po hi a tha zongin a ngongang atia ole khamichin zong khania sarkar kan ti hi omzenia din mi puite ta na thatheyang bertura duana ni ti hi kan chiang theu ome ma se omzenia din ani mek laya tlin tumlu atawanga dan le dun poisamia lo te thil ti ra hi zpm hian atur mek kan ti theyang kan ngai thak ta kang khan dpnar law department le finance department hriat puina om mi alovin kan tlin theita khlawin ti in sikul za somriat te meu mai kha mnf sarkar khan alo kalpui mep mai ni kha thil diklo ti tu te zok hi kok zok om tak kan ni lain then khat pe chuan ni tin tu ni pui an do han thak thina ni hi chuwangin in thla dai mo zel thel kha thiang to lo ti hria ila a thawme ole khamichin kha tun chuma kan ti thei chu lo ni le ta clear tu le ngai thatu zong ten khong itakin comment section lama in mudan le ngai dan te minotalan sak theu turin in khong ina kang yen ani like comment le share te tin mina subscribe do poi mino subscribe theu turin in chan puina kang yen tak meu ani e